Eruk atu ikyang. Ama kumba Arimathea nanik wapi Joseph. Unita pangu Pilate Yesu tungo komenguba nekya iwe yambunguk. Yosef uwa Yesu tan nandang imani ama kumba upanggang. Juda ama ekani tau mundambang nandang ki kwag namo yangakyang guanik. Unita pangu iweringyang Pilate yangireng iminguk. Yangireng imingyang pangu Yesu tungo komengup paya kwakap tarak nanik keterenguk. Ama kumba bok tangumuno uwa Nicodemus pian bipani kumba ta Yesu ken kunguo u. Nicodemus unita. Yesu tungo gupi kambanggiwag yambang gakay kambangit tanggangaman ni kek yapang kunguk. Gakay tepuripang namo yepuk. Tangi baribini uwa 30 kilogram undepa yepuk. Yepang pangu Joseph tanggen tawengyang Yesu tungo komengup gakay kambangit tanggangaman upang ararimingang tek pakipang uwak tangguman. Juda nanike ama kumbani aneke kang undeiwa pangtangguman. Tambakang Yesu ukungo kome u kukmikanda epen tombat kumba ikuk. Uken momba ganang kek ama aneke bingam yiwani kumba ikuk. Unganang ama kumba namo anembani job ini undeirani. Unita sabat kairutiag yang nandabang ama yara uwa Yesu gupi yepmang momba awang unganang pangu penguman. Momba awang u tuin ikuo unita u penguman. Erok sande taimang ini komeket namo yangengiran Maria Magdala komeke nanik unita Yesu nengkongken kumbang kangkok. Momba awang meni tangpipiwani u yapang keweng kungapang yama tumungiran. Unte kangkang barangyang panggo Simon pitakat iwaran teki kumba Yesu ta ngaripipap nandak tangkuo ukat yambang ampang ngonde yawechok. Ay. Yesu awang ganang nanik yapmang panggun dekaken peng. Nde yoweriran pitakat noripaki o parangyang Yesu ta pacuken kata kungkung. Kungkang noripaki ta pita iremit pang awangken intunsukun ahangkok. Ampang papayang pang yampangkok tek ngupi tera tang imingungo u yampang pang ganang unu nama arongkok. Unde tangiran pitata manden ampamang awang ganang unu kung tendot kungkuk. Unde kungkang tek Yesu gupi terak tang imingungo o kampang. Tek wakiken pandatang kungo o sagaman piming tokot pang pengkungo iningkan parilan kangkok. Unde kampang ililan iwalang teki awang meniken intensukun arongkuo o imaka. Aro yampang pang nandawan breni tanggok. Tampakang ama yara o anatu tongo man terak man Yesu o kumbani ken nanita aningi kondak tampang. Aku ekta yawani o namo nandawan tarengkong. Erok kami nandawan tarengkong. Erok waran tiki yara o ingi ken kungkuman. Kungiran Maria ini unggan ityang konong betewage tangkang papayong pang awang ganang dapun tampang yampangkuk. Angero yara tek paki nikek ililan. Ama kumbata kita pacuken kumbata kuronge kanda. Tangkang ama o kumbata Maria ngonde iwecok. Wanatna imata konom kodan. Yauna iwecok ekenina yapmang panggun deken pengo o nomo nandatatyak. Unde yang pang ayongot pang Yesu penjen luminiken ililan kangkuk. Kangkuo upanggang ngo Yesu ta aang namitakyang namo nandawan tarengkong. Tampang Yesu ngonde iwecok. Wanatna imata konom kotan ba netuta wayaknya kan. Unde yawana Mariata pia ngo meimita yakyang nantampang iwecok. Gaka kome kumbaken yapang panggo pempanga nawerikang panggo yapayak. Unde yawana Yesuta iwecok Maria yawana Mariata ayungutong iwecok yawangarewani amana. O iniken manterak rabon na yang iwecok. Yawana Yesuta iwecok. Nep mangireno nak nanaken namo arot. Nga kungkang no jaya ngonde yawet. Yesu nani ba anutuniken kwayang. Ba intongo nanin ba anatunjin ken kwayang yang iwet. Unde iwerana Maria Magdala komeken nanik o ayunguteng kumpang waran tege yawecok. Nak ekeni kangkang ambatat. Unde yang pang man Yesuta iweduo o yawecok.